Ke Southwest Garo Hills Volleyball Association ryngkat ke jingiatreilang bat ke District Sports Office ke Pynlong ya ke Lympung Ïalehkai Volleyball arjar arpusau ha ke kynthei tarik Naiwieng madan jong ki Samla pule ha Ampati. Kani ke jingïalehkai ke long bansei ki sap ki nongïalehkai volleyball ba pawnam na kani ke thaiñ na ke bynta ke Meghalaya Games arjar arpusan ke bansawan. Khat sandali ki kynhun ïalehkai shynrang bat pratli ki kynhun kynthei ki lawan ïashim bynta. Ha ke jingïalehkai jong ki kynthei ke Mustang Ladies ke lapau kum ke nongjop hadin bekelai kun persya ya ke Sangma Marak Mix Team ha ke ba ke Tachi M Marak ke lakur ya ke kusnam best player. Ha ke jingya kun ni ke shynrang ke Lions Volleyball Club ke lajap ya ke kynhun ïalehkai jong ke Andra ha ke ba Alan Ch Marak ulayo ikanam ke nongïalehkai betbetam na ke bynta ke jingïalehkai bah jong u. Kani ke Lympung ke penpau ya baro ar ki sap ki pong jong ke thaiñ bat ke jing sngo tenat ke banang roy ya ke volleyball ha Southwest Garo Hills ke belongkum ke rinsan ke bekongsan na ke bynta ki lat ïalehkai ha ke thaiñ.